على كده صح كنا كده ايوه باو كم من الكود تاع مغبطه كل الجمهور ان شاء الله وناري سيغي يغري بس باتل دوانغ انت فوري وين كاي براندو كاكل لول رسين كي ساري مسيغي كالين تامباك سين كي كايلين à cause de que parce que ndal metu ndal tuye dolo wachnaka mu goûter ada suite be ndanga aha nge comme exemple ko ga golle ke be mesak dogoni yira nyan golle moñante mesak mais prix kum maka akema ama bonon dinke ma ara nyan fo bononte nyan ka am dunge ga ko ngindanga tellement que ana yagi nga nanti xirse ñani nga wala fotana mo ko nga yimbe ngati no usani xirsa ko dinke dan naka foyo go yi xirsa ko ñan no mais foyo go ya lay ko nginda parce que ngen tutu ken ni toi ko ñan ken donc nge kat funi ke ñako mais o gana rita Allah lengi ani nge do Allah naka parce que ngen ta Allah kibare tu da xal bane tu lan fofo ko donc ya e kalle ke ga ñana ba mi yer ya xari kasse ke xabe bono ken Allah to annabi to aga ter sumul linkian parce que tin xar ke da ngi mel ikeke il faut kan na fudan na woni nam bugu sella inan tabu il faut kan na sambare angam sambare ke baki war sakki kombe inta bak sella donc ke suni Allah khair nya do khamiye donc kalle ke ga ni aminni no kenya falla tirini en pande aminni no ga ni déplaçante yani donc lenki ndago koto nari sigi batteke xaru ni ngori soro ni ngori khadi nanti alors kha kake nari khadi na kake wori to ando motan ni nak fi maga ga fet xaru no bane parce que ngana seren tu khabila nga mako dunge jamais kan do khabila kan do sel bana ga metu parce que ngant non kota be kha donc an sel an anyame khanu ke nyame donc nari yare na kake wori kake khani ngori kumbene khadi ngana yare natu nant kay mak yare la gari ni sigay ke mitim ni ren tun kiya no to na sigi khay Allah ganna yam pande Allah ganna nema Allah budan no asana ka buru ndalan do kiya no kille tan khana yam pando ma ko ni no ga wi non mulo nan inshallah jabte yo ni sambar digame ke sukar na yam ko hadam remme na fani bundo tu bundi gene mun na fani boy jigen quoi bon ki ban mo se capé quoi bon ati ida capé do wajina ti di mo dona dana ko su kengana ko no ko su mu nte yan gen bon ke gabu ha vraiment ro le an dina ga de ma sirin kham dina de ma sirin kham ko so ni gram ga leg ana hani ci ndan dia ke de man len kam donc ko Allah nyaage ne man Allah ga nak ni jam berbagai di jiran dia mau kok ini gaya, anda juga mikir jangan nasu muka, nasu pun anda nggak mana, dekat kendor turun tahu ya, turun harga turun tahu kendi, donc nalla nyaga nalla kan nak siru tangi, wala namuri punya kita phone, nalla kan lu tangga mesti boleh, donc kau nak dua yang kasih kita habol na, nalla kan nanema, na kabran nor, na tum kanyat gan, bersama kita nalla kan nanor, donc kilen ni Kenya, udah nabi sini. Kuma Allah ga ma ñew ko firni ni ona li sigi ona ka ke ngi gori ala ga ko xawra ha wala ma on na ko dana ha wala donc طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ولي الله فينا ما منع الله تيغا وصلي فارن كما هذه صحابة للدنكني onyakali bawni angana ro jare bi enno annan karo nya fayna an kapallumu angeni worita ay tongona ngam samba aro o khanu ko ta fana be o gele ga bakeli agiri ali golle nya wara na lokuni no nga no khanta gelli kennanya o yeme khilli o yeme khantana yorun turna be ngenya de berni Senegalia ngajo fene de betia idegin sogoni compagnie men ronya kembere le fe ntampi watemaga alhamdulillah minga dogo toronya khili ba makana yitio ordonnance inte finda aken samba bane andi moto mutuna daga bakeni naga yitti ko gobo na likiri na yelli ngaray bo alhamdulillah ame sensition ko tirna me fofo anganati wi ya khoro wi
agarati nantu rezo soson kama togo nantu gelo kolomu iyatu intani iyantu ile to kukan mamidu tude kesu batenga alugo faru su debere do batte oga dakaro kali agire muguna timma meselle we dakaro agire anandega de dauda njai iyan daga dakaro nandega onyino ngakali na lokku nyino nga osukirame kama oyige domi o kenya ni fati kegenya tiabu konger ngema worinde khanta na kawana khanta ka ndani muronkri nde fati ke batime nyino nga Allah gna dungesu mige risigi aywa kamna ay gede sefebe ko ere ade kemme ko tiabu o gede ga tiabu ga o daga ako jengoro daga kamuri ay mede ko tikenne mulla angeni to anni kan khatwa haringan tono ko tabi wala ki kada fagira saga ken sefe bane wala odwa nga Allah taala ganne wi ade yonki sahanya na odi suda tuna bire ya ko to tenya nga sumu ko se ko nginanda me sere sunte sere sungan niyet sere sungan niyet kedi nganne a sorbe ni gasikina kiti sere tana kamma wal mangan ne kamma ken kaman kitenne ade Allah ya na subhana ole Allah nyaga Allah ganne gollube gele debe na tambe kumutu tiabu mayra ala tenen ke fanke hure Allah ganni tugele igeri bonne be ga agere ga ko tamare ko atigana sino igana liida ina atiatin ko fay no imena kunya roni ka ke no ko nga kembira imenyi no ngadi fe nyi menyi walhamdulillah odwa nga Allah ga hinne ne Allah ga nyampana maga na firdausi la ala nya odi su sebetiranga na jarabi entomo kallena afalle fara khairiya Allah to fitna ifalle Allah ga no khale gere silon kan sai tamo la sana ko nya ma khase foni so khase fon alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah on a fait ce qu'on a fait ali trago on est o bismillah na ile ke amoju kwa o do du ke tawo ba ke me gana nya o cheikh ngalla ngene o plus no faba samba amoju bawno o do wori o da video no mo do cheikh ke batena agere digamu khabeni ko do video batena ko kumeno mo da sumu wado ko nan dide cheikh na ikende cheikh ngai inte mulla kapenga aga kampeni da bana bona gara kampeni da bana na ngame jo ki genga kinni ko kontinte ay wado ko to sa do andi mo musu o ta mun tenge nan ti samba o hawana wala bawno serebe anya kali en di mangangere ken wori de dubatena antude en di manganga kawana ken wori ba donc on est pour la ta ta bismillah on Allah subhanahu wa ta'ala daga on na ga Allah hinne ne to bo kristiano o do nga daga toujours Allah subhanahu wa ta'ala ngam dalla ni kam ta o dalla Allah ga ne breke mo do so Allah ga do ko ma mi dulay mo gombe aga no ko ma mi jannatul firdaus ko ba na cheikh na vraiment no ko to anda ka do fuka buru ado faga ado kon anime so kontan di sirik vraiment kontan di sirik yani Allah ga bay ka aywa simemo